Ha? Ni Lola. Dapat lang ni mama. Ay, kumusta nga eh? Baka tugtog lang. Minsan, ako mo pa yung law. Ni Lola, ante. Bari-bari, wala. Ante ko naman, ante. Ante. Ante Ros. Yeah. Oh, yeah. It's okay. It's on. Yeah. Kamera. Erwin, ayo Teresa. Lipuraw. Ingrid Malahok. Well, pasan. Erwin, isuti ka dua ka nag-video dyan ko nga. Ay, dumaro kayo tayo. Abay, dito tigo. Ni Teresa, di ko, anak ni Manang Pasay. Baraha to! Ah. Aging lik kaya tapos nawakan niyo ka lang. Lagi ko. Teres. Lipuraw. Ay, taga ko. Angkal. Abay, sumro kaya. Nanti ka rin. Okay na. Di pura, apa? Saya kau sangat ikan. Ya kita all the picture. Jadi kita balik mesti alak di picture match. Anak video. Dati digit train ni lagi tu kan yang kena tutoy. Pwede. Anak mereka. Lagi kita itu ya, ikut aja. Eighty-three. Alok! Wala. Wala niya to. Alok! Picture! Sige. Ano no? Picture. Kita kayak itu ya, Sige. Sabay, kita Tatabuyan tayo ito. Ha? Tuturutan. Tapi dia dah pernah kasih dan. Dia makan tu. It's okay. Recording.
How come Erwin? The name is too blurry. Okay, it's too blurry. That's all you can get? What do you want to do? Get the clear picture. That's it, no. You go the other way. There, get away. Wait. Try going closer again. No, you're going too fast. Slowly. Just wait. Okay, no. Wait. Yeah. Uncle's coming. Di tama kung na natulog 5 hours, hindi nagpaanang ultimo ka na siya to. Kaya duma na yan. Siyempre maramdaman malagi mo di papamodyan ni Pilay ay kapag dagyan ay patay na gemeg lawata na mabilo mo lang kasi lama gemeg lawata ya wata ay anya ti bagbaga na natawin ko na natagin inaw kanu di la gemeg glass of water kunana kamami ay lupas ko makona ni bagana gemeg lawata kunana magkaya ya mo mawala kunana katawa magkilala Tinul ulit pa yung nilagay mo. Dati. Ano mo? Kaya, ay, yan. Kunala ni Mana. Experience ko. Ko lang. Kaya tinangawit ang tinig ko. Uy, hindi ko dak. Saan niya ba nila? Ay, di kwan. Ano ba yun? Bigla na ano pang gayon ko na. Buti ka tawa mo dyan yun. Yaw. Kapag kumala ni Erwin, patalak ni Erwin, kung na naglopilit. Wala na lang ikaw dagan, tayo nakapangalan ko ano. Nagan na dyan dahil sila.
Sumay ka nun, no ka. Doon Martes, saan ka na?